Bantay mo kung mag-ana-ana mo, kay basin di maibot bulilyaso. Labing nag-ana nga kawat-kawat, kamo mag-viral mo, sikat mo og ahat. May man nag-asawa nagsabot, wasay ana kay sila nahadlok. Sa ilang nakitan sa Facebook, nga may nag-ana unya wa mahulbot. Bantay mo kung mag-ana-ana mo, kay basi di maibot delikado. Bantay mo kung mag-ana-ana mo, kay basi nyag malakon nga makandado. Si Lula sugot daw og magbuntag, si Lulo raiyang giagad. Di siya mahadlok nga mala, kay gadungay perni ang kang lulong armas. Bantay mo kung mag-ana-ana mo, kay basig di maibot delikado. Bantay mo kung mag-ana-ana mo, kay basin nyag malakon nga makandado. Kuyaw na daw karon ng panahon, wanay magpatakag lubong og mohon. Kay delikado daw og masakpan, kay sa dagat daghan daw og pawikan. Kay delikado daw og masakpan, kay sa dagat daghan daw og pawikan.